بهره که سید قندیل پروفسor سبا دشتیاری 15 سال رو چه درگتا چوشی بعضی مردم بودتگا سرمایه‌دار بودتگا اینی که را زر بودتا اینی که را بعد دولت بھی بودتا بل اینی مگا نیت کگا آئینہ بلوچی زبان بلوچی دود ربیدک علم ادب فلسفہ آئیے سرا جو ہستے نا آئینہ دلگوش نہ داتا تو سبا صاحبہ جو ہستے وتی اون داتا سبا صاحب زندگی چیزیں ماوت آئی رہا نزدیک کا دستا اور چیزیں آئیے بارہ ماں ریسرچ ہوتا چیزیں آئی ہوتی بارہ وقت نوشتہ ہوتا ڈرائنگ ابھی تو میں نظر تھا تو میں چھڑ کے آئیے کارس جی چونکہ سبا دشتیاری ہے لفظاں کی کار ہم کے باز ہیں ہم چو باز پانا تھا کہ ہر رنگا اس رنگا بود کا کسی سرجمے میں سرٹگار کیسے مردم بیتا ادیب بیتا شاعر بیتا اور آئیے کیسے ادب پیڑا وتی کیسے ایک بلائیں ایک کیر دیا مدین کو کل جو ایٹول بیتا بلے ایسے کہ سبا آگا چر مرچی ملیرہ بیچا ادب سے دیما ادبی مردم باز ہے روام ہزار بھی بیشتر کچھے دیوائیا پھرتاں کچھے کوشے چھڑوں کا یک کسے درمیان میں وہ آگے ذات کے سارے میرے خطوط کی اس نے جلات کے سارے چیز بڑی بیوائی بے بھٹن و بے جائی درپا کرو بیوائی سید ریفرنس لائبریری ملیرہ بلوچی زبان و ادب مزن نامے شاعر پروفیسر شہید قندیل سبا دشتیاری ہے 15 سال روچے درگتا یک پرمڑائیں مراگش برجم دارک بیتگ مراگش سہ بار بیتگاں اولی بار گشتانک دومی بار سباداد و سیمی بار کے ہستے مشاعرہ بیتا. السلام علیکم گلی چاروں کا ماں رحمان آزق شما چار گئے چاگرد نیوز ہے مراگش گپترانا مروچی ما صدیق میں تک ملیر افتگیں ادا یک پرمڑائیں بلوچی مراگش برجم دارک بہ گئے کہ سید قندیل پروفیسر سبا دشتیاری ہے 15 سال روچے درگتا اے دیوان سہ بارہ اولی گشتانکی پدا رپورٹ پیش کنک بھی اور پدا لائبریری بابتا ہم گپتران کنک بھی اور یک مشاعرہ ہم ادا برجم دارک بھی دیوان سرجم اعلیٰ شمارہ مپیش دار ہے میں امراض شہید سبا دشتیاری زند ازم کرد و سید ہاشمی ریفرنس لائبریری بابتا وتی گشتان کا وش نیوز سروک واجہ احمد اقبال بلوچ بانک زائدہ رئیس راجی پروفیسر رحیم میر پروفیسر اے آر دادو پروفیسر ڈاکٹر رمضان بامریہ وتی عیالو لیکا درشان کتگ گشتک کے شہید پروفیسر سبا دشتیاری وتی سرجم زند بلوچی زبان و ادب دیمروی دیگا نادر کتگ درگتا ڈاکٹر رمضان بامریہ سید ریفرنس لائبریری زمین بابتا تران کتگو گشتک کے ایم او یو سائن بتگو ہمیں زودتا یہ معاملہ گیشو گیوار ساتھ ہیں واجہ احمد اقبال بلوچ صاحب کے ویژنری گروپ کے چیئرمین ہیں اور بلوچی کے چینل وش نیوز ہے کس طرح سرپرست اعلیٰ ماں یہ وشات کچھ ہیں اور ایک بار راتیں گپ کریں. السلام علیکم واجہ احمد اقبال. وعلیکم السلام. جی باز منت وار واجہ شما باز کشید واجہ چونکہ گپ بہ گئے سبا دشتیاری پروگرام ہر سال مدیستہ شما مکش پروگرام کیسے شما قائے بار زیرے ود بھی شما ادب و تعلق دار تھا تو انی شما وجہ سید سبا دشتیاری فلسفہ یا چپیم چارے چونکہ شما تی گشتان کہتا ہم آئیے بابتا آئیے زندے بابتا جد شما یہ چیز چچو انسپائر بیتے گئے. اچھا سبا دشتیاری جو ہستے یک انتہائی محنتی مردوں میں جوتکار ہستا اور بعض سرمایہ داری نیستا بعض مال منڈی آئی کرا نیستا اور یک عام لوگ اچھے آئیے تعلق ہوتا بلے چوشی بعضے مردوں بودتگاں سرمایہ دار بودتگاں آئینی کرا زر بودتا آئینی کرا بعض دولت بھی بودتا بل آئینی مگا نیت کگاں
آئینہ بلوچی زبان بلوچی دود ربیدک علم ادب فلسفہ آئیے سرا جو ہستے نا آئینہ دلگوش نہ داتا تو سبا صاحبہ جو ہستے وتی اون داتا وتی آگیا وتی عید ریت کا گاں کہ بلوچی زبان دیما برو تھے بلوچی کلچر دیما برو دود ربیدک دیما برو پتہ نہیں سجی مسترکار ہمیشہ ایک لائبریری بندہ تھا یہ ایئر کو تھا آیا اچھا وتی نام ایئر نہ کھتا آیا ظہور شاہ ہاشمی نام ایئر کو تھا آپ یہ بلوچے تھا یک بات غزل ذاتیارے ہستے تو اے آئیے مستر دلی ہے آئیے مزن دماغی ہے آئیے تعلیم ہے جو ہستے یک بات مزنی جو ہستے نشان ہے پتہ اے لائبریری اچھے بعد شاگرد بنے تگا واضح مرد و مت کگا اور ماں ساری بھی میڈیا ہے وہ ہمیں گپ گوشتا ہے کہ یہ گھر میں تھا یہ عید تو کا مردم نشتگاں لینڈ بیگوائیں بھلے مردم سرجمہ نشتگاں اور برا کرسی پورنمل کے مردم زیادہ بھی اشتا تگا یہ آئیے تعلیم ہے آئیے مہر ہے آئیے محبت ہے کہ ماں مرچی گندگے اچھا چونکہ ما شما ریفرنس لائبریری حوالے سے گپ بھی جا شما یہ باس کیا فاؤنڈر ممبر بھی کہ شما اوشیت رو وتی ممبر کا اگے چونکہ کرائسس ہے تو کہیں جاگہ نہیں مسئلہ اچھا نہیں مسئلہ شما چیز سبت بیت ہے کہ یہ جاگہ جو یہ رسگ آئیں یا یہ استن جو پروفیسر رمضان باملی کا گپ جا شما چیچو مطمئن ہے کہ آئے کار بیگ لوٹی یا بتکا یا نبی یا رفاوٹا شما چیز ہم بیگ لوٹی چھے جب منی معلومات حسابت چیشیں یک MOU سائن بودتا ممبر آف انڈرسٹینڈنگ آئیے تو کا علاقہ ہے معتبرین پیپلز پارٹی کے ممبر اور ڈی سی بھی آئی تو کا سائن کر روکیں کہ یہ لائبریری جو اس میں یک 600 گزے سرا ہمیدہ مدیر تھا یک 200 منزل عمارت جوڑ بھی اور آئیے تھا یہ جو اس بنی اور ہما وقتا لائبریری جوڑ بھی برا ہی لائبریری جو اس شفٹ بھی برا ہی مسمار بھی یا سرکار سے عزیری ہچی کرتے تو اسی تھا بلوچ راج ذمہ داری ہمیشہ کہ آوتی زبان خاطرہ وتی مردمانی خاطرہ تعلیم اور علم خاطرہ جو ہستے یہ لائبریری جو ہستے نا رکھنے کے جہد بکا پرچہ کہ جو روڈ جوڑ بوتا نہیں بٹو ہائی وے جوڑ بیتا سرکار کار ہمیشہ کہ 99 سال واسطہ لیز دا اور اما وقتا مجموعی عوام واسطہ جاگہ ضرورت کپی تو سرکار جو ہستے جاگہ ضرورت کا ایک قانونی یک سلسلہ ہے یہ گپ ہمیشہ کہ یہ اگر جاگہ ضروری اسی اما جو واہن بوتا ساریا آئیے بھی کمپنسیٹ بکا اور لائبریری بھی جوڑ بکا ما سندھ سرکار ہے بعض گرا منتا گرے اگا چوش نبی گرا معاملات خراب بھی ہوتے ہیں بلوچی زبان ہے مزن نام ہے زانتار قواس شاعر ادب موشا کوئے کلات واجہ ایارداد صاحب السلام علیکم واجہ ایارداد صاحب اچھا واجہ چونکہ سبا اگر آیات گوشتے نے شما چے سرپت بیتے گئے جو پشکپتے گئے کار تھا یا بلوچی حوالہ چے چو دیما شکر بس دیما شکر کا ظاہر ہے پر زندگی ایک اچھی سفر ہے کسنا سا کئی گو میں چاہیے بھی نا تو ماں کدی چو کیسے نہ اسے کیا جو کیا ہوئے کار کرنے کا کہا بھی تھا ایک کی جو تو کہا وہ کہ چونکہ کسانے مدتی ہے تو کا کیسے آئے رہا بلوچی ہمیشہ کار ہوتا بلکہ یہ رہیں گے ریسرچ لائبریری جو کیستے کنا تو دنیا دراہی بلوچی تاکو ماتا کا چنا اور کستے نایاب ایک مزنے کہا رہے باقی آدھگے آئیے آزمانہ کے نویسی ہے آئیے ریسرچ ہے اے ودگے دنیا ہے آئیے کار آگے سبا دستی آئیے بس پانا تھا ملنی لوٹی کے ماں آئیے کارانی ارزشتارہ کی شیر ہے جوڑ بیٹھا ہے ٹھیک ہے سبا دستی پر یہ کنچے روشنائی ہے یہ کنچے کندیل ہے کہ آئی ارہ ماں بری بری آئل کنا کہ اگا سید عاشقی پہ میں مرتبیہ کو آئی ہے عشق و موید تھے تو بگرتے آئی ارہ ایک چکار کیستے نخوتا ہے جیسے کہ سید عاشقی جوت سید عاشقی بسے اور آئی کو بلوچی عشق کنا تین با آئی ہے نظر تکا وطا رہا آئی ہے صورت آرہا رنگ آرہا بیان نہ ہوتا بلکہ ہوتی واسطہ گستا ہے کار صورتہ کو دیبا روان چناہ لفظہ کی نو دربری ہے چھے مدن مردمی نیا اور یہ ماں سبا صاحب سے انتبان ہے کہ آئی آرہا پیکشنائز کرنے کے جوت پٹے گا ماں سبا صاحب زندگی چیزیں ماوات آئی آرہا نزدیک کا دستا اور چیزیں آئیے بارہ ماں ریسرچ ہوتا چیزیں آئی ہوتی بارہ وقت نوشتہ ہوتا اترائے گا اپنے ماں نظر تھا تو ماں چھڑت کے آئیے کارس باز مازن ہے آئی کار کیسے باز مازن آئیے زندگی اور ساک بعد
मजा नहीं तो आइए एक आजमाना की एक इदारी तो आर तो कुछ खाने इधर मैं जौत कैसे कुछ कि ये जिंदगी बोंगीजी दौर के कराची है बिता उर्दू नहीं मगा अरबी नहीं मगा फारसी नहीं मगा तेलुगु शुता बलूची नहीं मगा नविता वादे क्या अश्ताद 980 कैसे 24 यास्तुमी माह कोयटा के इस्लामियात डिपार्टमेंट आज लेक्चरर भी थे तो पता अश्ताद दुआ ये रगोत्री माती जुबाना शौक को वाह के नबी बल्कि यो को मज़ा इश्क़ भी और कसाने मोते दिए तहा ये बलूची बाज खार पुतला मां ये दुआएं चीज़ाना सुरतला फिक्शनाइज कैसे चूँकि समानाई नावल समानाई आजमाना किसानी एक रबियत लफ्ज़ां के तो का आस्ते तो मन चाहता है कि सबा दस्तियारिया माँ आइए जिंदमाना लफ्ज़ानी कहाचों के इस्ते नर्स के इस्ते आर्ट के इस्ते करना ये किसाने की जोर दे पता और पहले टाइम करा इशारा कम हो गए थे या ये बाज अच्छे पाना दस्तान में इधर नया जानकार कवास प्रोफेसर रिंबश मेरा हम बार दोस्त आई हम की कसना सभा साहब जिंदे सरा आई इसरा कप्तान को तगा अस्सलाम वालेकुम वजह बाज बाज मिनटर वजह मरुचि के जो मराठी से प्रोग्राम है सही सभा दस्तियारी है बाबता वर्जन बुक्ता शुमा आया होती आया लो लेका चूँकि शुमा होती स्टेज सरा होती दर्शान के गप जता आई बाबता पता हम मैं गुले चारों का बाबता कम चीज़ें जी चूँकि सभा दश्तियारी है लफ्ज़ां की कार हम के बाज हैं हम चो बाज पाना था कि आर रंगा इस रगबूत का माँ मर्ची के वती निविस्तान को आंतगा बड़ा माँ जोत को तगा कि ये आज़मा कारी इस रगब बिना और खास तौर पे आज़मा कारी तो का आइए कि कारस साजी ओनर भी था हमारा रहा मर्ची हाईलाइट करने जोत को था सभा दश्तियारी आज़मान का तो का वादी के तो कारस साजी के मतजिया को था आहना के वानता तपास्ता और जानक भी के सभा दश्तियारी गिश्तरे कारस संचीना के हमें माशरे में चागिरदा वो बंदों के कारस्ता हयाली या किससे तकाई औलादी नहीं कमश का आइए शनि बयान करेगा के आज़मान के या के तकनीक है गिश्तर किससे चागिरदी ग्वाचन नवीसी रेदा सादा बयानिया तो का बयान कतगा गिश्तरे कार जाल बोले कारस्ता मर्द आदम हम किससे माशरा तो का मुख्तलिफ तबका मुख्तलिफ इससे ज़िंदगी पानाता चीज़ तो आया ना बयान करते हुए मनी बच्चों ये पेपर किससे बंदरा में सभा दश्तियारी आज़मान का कार साजिया हवाले दिखा अच्छा सर अंचु के रेफरेंस लाइब्रेरी हवाले से बाज़न गप्पे दे में आए गए और शायद जोस्तना दरो चीज़ तैयार को तगा और लाते आड़स था शुमा चूक के जोस्तना सभा साहब जिंदे ताई गुमा गोन बीते गए और ये तमाम मामले शरीर सर सरपदे शुमाइशे होती कुजाम शुमे नजरे ये बाबत ची शुमा ची खुशी हवाले से कि बैग लूटी बैग न लूटी बाजें आड़ा जंजाल हम दे मात का ताकि मैं गुले चारुक बिजाना आम आज़ादी सूरत सरपद पा के इदारा है नबा जागा है नबा ये मैं रेफरेंस लाइब्रेरी में जागा बीता ये जागे अर्जश थी बीता जागे अर्जश कैसे हमें मैं इदारे हो जा अच्छी बीता मर्ची के रास्ते का पीछे के सरकारें जा रहे सरकार एक बलाएं वही मनसूबा एक रोड है डगे जोड़ बह गए ये रोड है के जोड़ कर ना हम ज़्यादा आए गए गोड़ा बिगंदे में जागा कैसे मट भी गई ये सरकार है गुमा मैं के रेफरेंस लाइब्रेरी मौजूदा के कैबिनेट है आइए ईमानदारी इस तरह को सरकार है मरदमा को कार को था मुसलसल कैसे चंद मुद्दत भी के मुसलसल जोहदी भी था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं संगत सोमन भी तरह एक शौकीन मारा जागा ही रस्ता और उम्मीद हमेशा के मारा ये चाहिए बिल्डिंग अच्छे देखिए 670 किसी बिल्डिंग है जोड़ कर देख भी कमशकंज के मसारा को जागा अहम नहा जागा खुजाम हम जागे बुत करना पदा हम पदा मल्ली रहता हैं भले अहम चीज़ इसे कि इदारा पारिज भी हैं और इदारा पारिज ये किसी मड्डिया नहीं पारिज मैं दुराई मर्दम किसी सोमन भी तगा और इंशाल्लाह पारिज उता लोग तने कैसे मारी टाई इब्राहिम अड्डी अमूला मुंतकिल कनक बा इशा कौमारा कैसे लगे तशवीश था रहोगे ज़रूरत नहीं ईमानदार हैं मुखलसें कैसे मर्दमानी दस्ता इदारा और इंशाल्लाह दिन तरह कैसे 676 रंगी है कैसे दे महकुमा अकबर वली साहब कैसे ना मोज़ेज़ और बाज़ कारोबारी शख्सियत है और बाज़ अदबी जो चिस्तो इराशमा अक्सर शाह गंदे मल्ली रहते एक नाम ही हंसते माँ वती रिक्वेस्ट मैं रिक्वेस्ट होता कि बया में चीज़ें गप जाए ये प्रोग्राम है बाबता अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब अस्सलाम सलामत बाज़ मिनट बार वजह अकबर साहब शो हमारे ये भविष्य के मरुचि हैं इदा एक प्रोग्राम है मराठी बरजम धारा के बह गए सभा दश्तियारी हवाले छे और अदबी चिस्तो ईरानी ताशमा मल्ली रा कुजा एर कने
دوسری ساری تھی لگ منت کے توجات کے میں مراکش کے سے کور کو چونکہ شما سرپدے کہ میں عہدہ مرزی شہید قندیل بیزاں کے استاد صاحب اشتیاری 5ویں سال روچی درگتا ہے مراکش میں اڑتا تھا تو یہ اول سبائے جو کردار بھی تھا آج صرف ماں یہ محدود بکنی یک جائیے کہ صرف ملیر آ کسی سرجمے میں سرڈگار کیسے مردم بھی تھا ادیب بھی تھا شاعر بھی تھا اور آئیے کیسے ادب پڑھا وتی کیسے بلائیں کردے آئیے بعضی کتاب کیسے چاپ بیتگاں شنگ بیتگاں اور انگا بھی لاتے بعضی کتاب استا کہ جریدگن تیار ہاں پشنگ کرنے گا اور انشاءاللہ میں لائبریری سید ہاشمی لائبریری ریفرنس لائبریری ہے سنگتانی جوہد ہیں کہ آئیے ہم پشکتیں کتاب کسی مضبوط شنگ بکنے تیار بکنے ہوتی راج دے میں پیار ہے. اچھا لائبریری بابت شما گپ جنگا ہے گوڑا لائبریری ہے یعنی بابت ہمارا چیزیں بگوش شما مردمانی تھا گونے کے لائبریری کارانی سے چار گیا تھا چکا کار پشکپتا اور 6 یعنی پوزیشن ہے بھلے ماں نے چیزیں روز ساری میں تقریباً لائبریری باقاعدہ MOU مطلب میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن بھی تھا ادھر متعلقہ جو MP ہیں یا شارع بھٹے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں DC ہیں سائن کو تھا ہمارا داتا کہ آئی تو کا ہمیشہ منتا کہ ماں 600 گز جاگا سید ہاشمی ریفرنس کتاب جائے دہنا اور 6 منزلہ ایک بلڈنگ میں اپروڈ بھی تھا باقاعدہ اور انی چیزیں روز ساری ماں رابطہ کو تھا اور ہمارا ہمیں چیز کہتے کہ عیدہ چے رند انشاءاللہ ہما یہ کارا شروع کریں اور انشاءاللہ میں راجا ان قریب خوشخبری یہ ملی وشیں آلے اور یہ تقریباً باندھا تھی روچا پتا میں اور رابطہ کریں اور منا امید ہے کہ لائبریری کیا اسے کار زود بندات میں بعض منت اچھا ظفر کریم میں یہ دیوانہ کا سبارے دوستا میں کو کپتران کریں اس کی اور شہید قندیل پروفیسر سباد اشتیاری سباد اشتیاری کی آیاتیہ جوانی سنگتی کا وہ ظفر کریم صاحب پروفیسر سباد اشتیاری صاحب ہیں زندے بابت کا بوشے سونے مردوں میں سبا سنگتی دوسری بعض عرصہ بھی ایک زمانے کے عابد آسمانی بارگاہ ایک دفتری علیمہ کٹا منی اولی ملاقات عمودہ کو غنی نقشہ برائی مشہور مانا منا فرمائش کو شہری بگوش شہری کے گوشت حیران حیران ہم نہ چاہتے میں نفسی تو کجے مردم ہے میں کلاچے مردم تو کلاچے اس مہن میں کراچی پیدا ہے اسی کو چوشیں لفظ تو مہنگن پیدا شاعری جو آؤڈا چی رن سبا منی کو بعد نزدیک بھی تھوڑا وادی کے کراچی آت کا ای عیدی برا عیدی لازم منا رابطہ کرتے کہ میں مرچی تھی مہمانا تھوڑا 4-5 سنگت ہوتی ہے سبارک کو تھا ماں یہ چرکی اس کے گپ برا کیسر میں سبارہ گپ پر مارتا کہ عالم ہوتا سانتکاری مرتب ہوتا یہ چی سنگتی علاوہ سمجھو ایک ایسا بھی ہماری بعض چیز سکتا ہے بعد میں یہ چی درپور تھا اسے علاوہ منا سبای حسلہ ایواست ردی ایک بلوچی نیوز چینل ہے وہ دا میں سبا منت کو اور کہ بیا تو یہ منتری انٹرویو کر تو باور کہاں سبایا رب جو وسطہ میں وعد علاس بھی آئی بات سبر ماں سبر کو میں کنٹینیو تی دومی ایپیسوڈ ہے جس میں دومی قصہ میں ریکارڈ کریں میں 2 کس ریکارڈ کریں بلو شمو شانتی مناظرانہ بلوچی چیبت سرکارہ جسے کوچی علاقہ سبایا اس سیاسی گپنے وہ تو درو ادبی گپنے آئی باوجود میں چینل مرتو منا ترسا شنگ نپتا تو مگو شما شنگ نپتا کم از کم منا بجاتے من کرا سبایا ریکارڈ منا جلد بھی منا نہ رہا تھا ریکارڈ مرال صاحب اللہ تعالیٰ کی جنگ کسی پر بعض زیادہ سیادہ کے پد تو وہ پسند کار کو تو بلوچی واسطہ چیزیں کو تھا مطلب بھی غرضہ کار کو تھی انچے بے غرض ہے مردوں اگر عام مرچی بھی بیتے نے گوڑا شما 6-7 کے چکا کار دے ما شد گاتا بلوچی ہے تو سبائے سپاج آوڑا کے سبائے جندہ کار کو تھا آوڑ انگا کار پائے گا نہیں ماں بالکل بنیادی ممبران کو کا شامل سے ہوتی لائبریری ہے تو سبائے جس نے سبائے موجود کیا بعض کار اگر آنی بیتتے ہیں تو انشاءاللہ ماں کا دیم طرح شدگا زبان کی طرح شدگا اور طرح
नोके नोके प्रोफेसर शायर हो अदीब देमात के का आप हाई बात सेकंड आता असला मर्दमान बात सेकंड आता ये रोग आएगा चेन मर्दमा सेकंड हमें मल्लीर बीता में मल्लीर को कल जो पेट्रोल बीता भले ऐसे के सबा आएगा चेन मर्ची मल्लीर बेचो आदम से देमा आदमी मर्दम बाज रोगाम बयान तो ये सिलसिला बस मुनतवा मानकर शिक्षाहे कंजले चम्मा बसेते माहरे या चम मारे जीतले के डन्नबो देता चली ब्रादर भी केस्टर गुसे देवा या पेटा कुचे कोसे छोड़ूंगा यक से रंजी के दौरान तंगी ये से प्यार में वो आगे रात ये सारे मेरे खुतूस भी उसने चला ये सारे तुम्हारी याद में लिखता था जो हथेली पर वो शेर अपने आंखों गिरा दिए सारे ज़मीन अक्से ज़र अक्से वक़्ती अक्से मट्टेदार रंग फुल यमरोज़े मट्टेदार रंग फुल यमरोज़े हर नदारा गुले ज़मीन अक्से नबी गुरबाना चीज बनी बेवाई बेभक्तियों बेजाई दरबार करो बेगुआई हर सब के शरण आते लाश इसके तनाव गिराते कई नसीब आए कई बातें नकीर आए कई बातें जगत सूखे निका इस पार मंगाए बरादानी सुने सकता जिले में याद न चाहे हमेशा इस प्यार दो में उतार बेपता शत के तलारानी दिलाम दिर्रा कने ग्राम बहाई दुस्तियो मेरा पदा अर्जा कने चूंकि मरूची की मराकेश होती आसरा सरबुतगा के सबाद अश्तियारी है कि सन जिंदो आई इस्मतानी सरा और पता रेफरेंस लाइब्रेरी बारे एक पुत्रान बितगा नू मना रहमान आज का विदेत रजा को दिगे प्रोग्राम या निगरुचे पता में साड़ी में लामावादा अल्लाह